وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 27 Syaban 1446 Hijriah siswa-siswa beserta guru SDIT Nurul Islam Kota Banda Aceh mengadakan Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan dengan tema kita sambut Ramadan bulan penuh berkah, insya Allah akan terlaksana. Insya Allah ta'alakum tatakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pengalaman pertama karena baru kelas 3, seru sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Selamat ya Ramadan. Wah, luar biasa, anak-anak semangat ya, dari sekolah sampai di depan ini, yang
Ini luar biasa, Masya Allah. Salat tarawih sahur berbuka, dan kau pun tiba Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Alhamdulillah, jadi sore ini terpantau masyarakat Kota Banda Aceh senang karena dari SD membagikan menjelang atau memasuki Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbal. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau. Ramadan penuh cinta. Nurul Islah.